News Channel Karjap Tuarni Katalon. Card News Channel Abitung Pen Card News Channel Kelang Arada Paning Kang sama Kardom Kepacir. MLA Sumrong Hang Arideng Pen Sidlabari Nad Mandir Kang Pupon. Kancas Dikom Jakas Lapen KLNF Atum Perang ke Amai Kepa. Kardom Nili Karbi Berta Thanbang Samidurmi Bepi. Nonarjikta Bertang Ton Pen. Card News Channel Abitung Pen Chitini Pai Great Roxy Arni Metang Card News Channel Asai Hemalong Card News Channel Kacharjab to Arni Arong Alon Pen Katalon. To inform, to educate, to entertain. Thethom alam pen kedam tang surihini ra Great Rock aningkan Chitini Pai Great Roxy Arni Card News Channel puthot pareng thulo. Birta apirthe along puthot kengkam chejor dun thulo. To kabango editor lo. Kapena dun thudan ke Assamese editor Monju Therapy. Card News Channel puthot pareng thupen Chitini Pai Great Roxy Arni ningkan isi arta pleng thulo. Akimi ningkan isi ke pleng Arni along pacheton dunpen Card News Channel asai hem along cake ahim kedok kang than pen si Card News Channel ningkan isi ke pleng akengkam pon thulo. Card News a CEO Sarlongki Lekte Pen Cake Ahim Ing Than Therapy Card News Channel Kepareng Tulong Lake Abarim Card News Ahempu Long Sing Terona Joine Pusi CEO Lekte Kimodam. I would like to thank to Longsing Teron Star also, who was the founder of this Card channel. Card News channel. And I would like, and because of the staff of the Card News channel, I'm here and everybody is living and everybody is listening to your news, to your scripts, to your programs, and people are wondering that how we are doing all this. When our people ask me that how that your channel has been developed so much, then I said that's not only my help, that is help from all my staff members, especially the chief editors and editors and correspondents and our technical staff, plus we should not forget the newsreader. They are the main source. They are the key person who used to read our news. Whatever your news are coming, they used to read the news and they used to tell to the people. And the people are very much happy for us. And I'm also very much happy for my staff. Card News Channel Akimi Karjap Thulongke Pherangke Chapbangatum Birta Kaporhi Anchor Lapen Rat Kanghon Ajoine Puta CEO Lekte Kachuro Alamte Pajir. Card News Channel Kepareng Ji Alam Pherangke Atum Penta Bidi Sore Pajir Pon. Ni Card News pen jauh peklang long po kicing si ning thelo jadi ning kan ho lapen labang so pen ning je the pera teng si ning kan siang bong ni li pen cheng lo anu kapre correspondent mesti aning arnu kamat halam mate rara long ki pon ji alam thelam an Card News pen peklang pon long pon lo lake ning je the pek lo la si Card News Mulan Pisitami Ametang Aking Pakalong Charjap Tipen Kitu Tip Apansi Ning Tipondo Angdeng Kedeng Kontak ko Apen ke Non si Ikan si Kepleng lang po Ke chok che Ki un ni ke dupo Just tami Ke wangji langar ni Pustami Abang Putin Ke klem abang pu
once tami ning si pet pen an su se kat news apan kiru pon thekji la pen ke kat news aja kong ka du pon thekji la le tum ka do ka wes tami ning si pet pen ke klem pon ji pan si ni hin pen chuning ri pon son claim lo berarti itu na anis no hal ang sesing itu mereka mana itu kata kayak macam data sini itu nak baca apa dah langsung sama meeting the program dulu langsung tu lah pasal sila itu lagi itu kan dia itu claim bom kita sini bom baca bom no tapi uan lo ni YouTube lo itu kita kalau orang tapi ni lebih cerong pun ni lebih thang tapi ni cetek kolong ko mana saya ni di claim type tip mana lah langsung sini kasih Jusi nilai lasi bupo je kat channel ache the asu sipa dingna ko channel lang tingkan ko. Cabang atuma hin penta kat news channel along kachirap kachitu abang pu abang piatum lapen mekar arat aphan kaike kachirap kachitu kilongji aphan tuwar chulang pontulo. Mission entertainment anis ta pipining ini tum Sunday ani son Bhomkuri ani son Saturday ani son la entertainment la sona news ta people ini tum la nin parong muni kan nin parong so news tapi ni news tapi ke to inform to educate and entertain la ke mau ni la ta pana pacini ni tapi entertain la pike ni la ada entertain no si information long pon ni la si mpi monu la kacirap kacitu ke nang sola la si pini ni dilang pa ni dam de lo nan tu mako kacirap nang lang so si cirap nang lang Elit tu macam editor sungar sang ho alang li khan batai nang pulo nang li nang dun nang po nang li nang claim nang cirap nang ji aprang nang li ningan li phan news claim nang punang pu abang lapor nang li dun nang po laso ke patoi te po gali li hin pen setami asap li ning cereng no la aho cirap dun sigimi ke claim dun sigimi mithang Karbi news channel lapor unan ke bor idun po methang lam pe chan pon thegi phan pura nili danang dun pen pinning an non ha ke cheng pen chiti ne 5 rate roxy ke damta ning kan ben non pinning an chiti ne 5 rate roxy an ning kan sinang playing lo so ko pene ke chok che ke le ta tu ta hai mane sta bor i lo ka do da bor i lo nili dat po lam kali athe news channel lo bang ke anu tin seta me live po bang complex live po bang ade posan da ke arni bang bang nang ji da ke Sunday avelo tene holiday avelo Karbi anglong kangkir avelo komane tum print media son ke kangkir do dai mane tum long ave melan tan cepat duk pen nili metham macam jema thathe ningkan sinang pleng e loma kelak duina na sa kelak avelo lasi la lo he lasi da ke claim rap det kadu mane sam pik bino ke bang yin ningkan setami ke bang yin ningkan ko ang setami itu aswa channel pering pun ber nang po claim lo claim nang nelo po bang matha that nang po Kasi anso se no ningkan isi pen lan improve lo nilinga ke cheng pen ando dunta kali nilinga February achiklo si na join matili sita ne non ningkan isi along nang dodun lo mane anso se mane kat news channel ke padona ako anso se pabana pambina poson si non mane nili hin pen ke kat news channel afana hiri jume ateng lo he hiri jume lo kat news channel afan mane ka do ka we staff me thang pan cha hiri jume sipi lo he Chitini Pai Trainer Cap Arni Anarlo Porpai Crazy Rachitima Porpen Number 19 Difu LEC MLA Sumrong Hang Ahin Pen Dipurong Sophia Longkedo Sidlabari Nad Mandir Kangpupon Mandir Kangpupon na Piputa Ralatung Pen Mai Ingnipon 2 Karbi Anglong District Congress Dun Mai Pu Pran Kumar Datta Pen Si Mai Kepa Dopon Amai Charipon Lo Aluhi Sar Poaman Pen 19 Difu ST LEC MLA Sumrong Hang Papangjang Aluhi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aluhi Aman Pen Kachetong Dun EM Amor Singh Diso EM Roton Teron EM Prodip Difusa MSc Lon Singh Teron Pen Chenglok Rotatum Chitong Dun Rinti MLA Hin Pen Maya Long Lam Thi Ke Jai Pon Ke BJP Asong Ke Kengkam Isiwet Si Sai Klem Ponangchi La Pen Central Gov State Gov Pen Tangka Mahana Kele Anta Karbi Anglong Arlo Kebaching Thurjia Phansi Sai Deng Pon Bom Loputa Maya Long Lam Thi Jai Pon Anparta Dipu Alangroy Adung Ke Doa Tum Langroy Anathu Ke Pet Ke Chok Chelo
kepet kedoan atuma phan puthot kachitarek jia phan difu MLA ahin pen kachuning ri padupon langroi anat kepet ajoksi difurong supi lang kanglum ilong werlo puta lamthe jaipon যিমানখিনি বহল হ'ব লাগে নেচাৰেল যিটো বহল এই বহলটো সকলোৱে কোনোবাই যদি এনক্ৰ'চ কৰা হৈছে এইটো অনুগ্ৰহ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ হাত যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো মাটিত বেদখল নকৰিব নদীটো বেদখল নকৰিব কাৰণ এই নদী বেদখল হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী আমি কবল কৰিবলগীয়া হৈছে Chitinify Craner Cap Arni Tili Hiniapor Malompen Kanchas Dikom Asai Hemalong Kanchas Dikom Jakas Lapen KL NLF Asongatum Chelang Pet Pen Perang Keamai Kangni Kanchas Dikom Asai Hemalong Chitinify Craner Cap Arni Perang Keamai Kepa Perang Keamai Long Kanchas Dikom KL NLF Lapen Jakas Asongatum Karbiang Long Lapen di Mahasaw Along Kedo Kai Bare Maparman Ke Claim Kedamra Pejiapan Pachinipon Lapen Kemangji Prayer Chiklo New Delhi along Prime Minister Narendra Modi Apan Chetong Dampen Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Aratatum Akemang Aputha Kachingwai Damji Apan Pachini Lapenan Parta KLNLF Atum Lamdon Kachetok Atengpen Kapachunji Aputha Kachingwai Damji Apan Ta Pachinipon Perangke Amay along Jakas Chairman Khorsing Teron Kanjas Dikom President Ajit Timung Lapen KLNLF Chairman P. Diliatum Chetong Dun Press statement of our three organizations, Advertisements, Jakas and KLNLF, and three organizations is a decision to launch an open for early settlement of autonomous issue under Article 2 of Indian Constitution. So it is a common issue and long-standing demand. So this autonomous issue should stop immediately. This is our joint decision and this is our joint press statement and this is our joint press meeting. Non malam so por phan dihina pharman birta mointan pon iksenang और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi Ahiring tangrak anlo Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo Nonjong itong gehang bitch kim je phansi ji tham bomlo Nangki pray to duklo Nilita hemgimi kim bomlo Sita lahaya lamen asapta nili mathate Athema nili hemalon extra kipidundo Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton,
Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dihinamo phibuthot birtalong wangthulo. Denarong zonal Karbi risonim so rongaje ruptalena sengkan alir alon pen katalon dunji aphan hamphanga song la pen tirikam amaya hin pen kapang thira sai kedeng pusi kat news channel apherang ke Robin Bepen birtanang pale. Pining aningkan zonal Karbi risonim so rongaje ruptalen asengkan den arong patu aklamalong alir alon pen katalon la pen ason son kachepate asai paduponji. Anparta Karbi jutang jubat pindeng sumpot nimrokom luntumo kapangcho mate kachinghon kethe ojok sayang deng do antame sen pen kapachun dun thek pameji aphan chitini phai trainer cap arni ada por phai sir cap apor pen tirikam amai la pen lang etso sport club atum chelang pet pen kapang thira sai kedeng ruptalin asengkan mesen pen katalon kapachun pame thekji aphan tirikam amai phu Prodip ingti klardak pen lamte pachini pon. Ingdeng koira pola hawar Karbi risonim so ronga jelong tirikam ame secretary lo nilike asi nilitum pini radak iposi klempo nang kokma labangke Karbi jutang jubat labangso angthek radaphan ke paklang rat kachito pen Karbi jutang phan ko anma ke claim ke pachun ponun abangso awareness aphan radalong ke paching dak je phansi pini nilitum reception committee lapen denarong zonal committee lapen langetso football club kadog be nilitum chingrum se pini labangso adim ke paklar aphan Karbi risonim so rongaje deng koirapho labangso sirbhar jubli labangso katalon je phan nilitum dak dim klong labangso ke pangthira sai klempon iglo Langetso Sport Club Kongchun Bang Thorom Singh Ingti pen setame ruptalena sengkana long katalon kapachun dun thek pameji aphan alangli setame mesen pen lamte pachni pon Niri Langetso Club long secretary lo pen peneng la 2017 Sirvar Jabli Karbi risonom sorongaje la denarong ke pathua klam long litum club hin pen la so club hin pen litum kapang thira asai ke claim dun la pen litum ke wangjilang ni tame litum la an so se ke claim ke dam ni phan chirap chitu dun la litum jutang ju badalong bangke pen litum club stamil la an so se mane pa develop ji la pen litum club stamil la an ang song la an so se ang song padam ye phan litum chirap chitu dun bomji la pen bor idun bomji ibi thang jutang ju bad phan litum ke ching hondo litum la so club hin pen ta denarong ke pathua klam long anu se ke bithagi phal anu se ke pakla thuye phal anu se ke messenger phal le tum chisik chedang pon jila panel tum bor idun ji Meghalaya MLA mate United Democratic Party Dunmai Phu Paul Lingdo ahem along Chitini Phai Trainer Cap Arni petrol bomb kewar tekang pusi pherang ke atum pen birtanang pale Chitini Phai Trainer Cap Arni Meghalaya MLA mate United Democratic Party Dunmai Phu Paul Lingdo ahem pang thek the atum petrol bomb pen ahem along kewar tekang pusi birtalong Nonamat komat asong tum pen tong petrol bomb kewar tekang lone pang thek lang pusi police atum pen pachini pon
lapen petrol bomb ke warahut areng hu ke so abang avelang puta birta bachni pontu pinie birta bangkala ponsi kangton inglo lang ekbam ta card news channel domi thakme kurwang thu